Kgolo tjana o re gore o sha gore ditaba tša leleme la Sepedi tšeo di tla go wena ka go tloga go tšwa dikantorong tša SABC ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. The suspects who stole the drugs are known. Komišene ya Matlanga e kwele gore ba gononela phokong ya molato wa go utswiwa ga diokobatši tša mohuta wa cocaine tša go balela go diranta tše dimilione tše 200 ka Port Shepstone ba tsebega go ba taolo ya lekala la Hawks ka KwaZulu-Natal. They say my child died. They talk again. Because I asked what happened. They say my son died. I said how? Maphodisa Western Cape a kgonthišitše gore batho ba bararo ba hlokofetše nakong ya dikgohlano ka Mossel Bay mo mafelong a beke. These boys on their own with their clubs, they've acquired enough experience. Sehlopha sa Afrika Borwa seo se tla go kopana le sa Mexico pula madibogong ya dipapadi tša mogopo wa lefase mo matšatšing a senyane a go latela. Se na le nako yeo e lekanego go itukiša le go ikhutša go tšwa leetong le letelele la sefofane. Bešunthobela ke lebeseng ka dimeng nna le kgaetšedi Mpho Teme bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla romilwe ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lenyetlela tšeo di hlwego di direga. Tša mathomo ke tša gore Komišene ya Matlanga e kwele gore ba gononela phokong ya molato wa go utswiwa ga diokobatši tša mohuta wa cocaine tša dikilograma tše 541 tša go balela go diranta tše dimilione tše 200 ka Port Shepstone ba tsebega go ba taolo ya lekala la Hawks ka KwaZulu-Natal. Seo se utolotšwe ke warrant officer Carl Sanders yo a bego a fana ka bohlatse ka komišeneng gore go lwantšhana le bosenyi bja tshepetšo ya diokobatši ka KwaZulu-Natal go dirile gore a hlorišwe. Komišene e kwele gore go sepetšwa ga diokobatši tša mohuta wa cocaine tša go balela go boleng bja dimilione tše 200 go dirilwe ka taelo ya hlogo ya lekala la Hawks ka KwaZulu-Natal Majoro General Lesetša Senona go išwa lefelong la bobolokelo leo le bego le sa elane le magato a tšhireletšo a wa bego a nyakega. Dipotšišo tšeo di emetšego hlogo ya lekala la di-Hawks ka KwaZulu-Natal leo le fegilwego Majoro General Lesetša Senona di golela godimo fa go letotšego gore a boe pele ga komišene ka la bohlano. Se se latela morago ga gore lephodisa la di-Hawks Carl Sander a fe bohlatse bja gore bao ba utswitšego diokobatši tša cocaine tša boima bja dikilograma tše 541 go tšwa ka lefelong la bobolokelo leo le bego le se la hlapetšwa la Port Shepstone ba tsebja ke balaodi bja maphodisa. Commissioner, I think it will eventually come out that the suspects who stole the drugs are known. Say that again? The suspects who stole the drugs are known. Are known. They are known. Known by who? I was informed by Colonel Jacob personally who they are, but the links to the management are known. Management of DPCI. Correct, The Commissioner. links of the suspects who stole the drugs Correct, to the Commissioner. management of DPCI. Correct, Commissioner. Yes. Sander e be le yo mongwe wa maphodisa a wa tsentšwe go setlabela sa go hlatha ge ba motho o bolela nnete go ba maaka malebana le go timela ga diokobatši fao a boditšego gore o be a sa bolele therešo ka nako yeo. E fela komišene e tšweleditše gore diteko tšeo di be di beetšwe ka thoko ka ge yo a bego a dira diteko tšeo a dirile diphošwaphošwana. Seo se tlogetše Sander a gitla sello. The test was considered invalid so that the examinee was not prejudiced by the errors of the polygraph examiner. The polygraph examiner in question was stopped from conducting any further polygraph examinations thereafter. So, effectively, the warrant officer was exonerated. He was, Chair. Go le bjalo komišene e kwele bohlatse go tšwa go hlatse yeo e bego sa tšwelele khamereng e le go kolonele Jabulani Duma yeo a boditšego komišene ka ga tema yeo e kgathilwego ke lekala la bohlodi go swareng diokobatši tšeo. There is no signed document that say this is the process we must follow. But it's like I'll put it this way: it's like I'll say we can call it a station order, which the office must break it down to guide as to what the members need to do in the ground. Ditheeletšo di tšwela pele.
lekala la botšhotšhisi wa bosetšhaba goba NPA le tlaleditše molato wa bobedi wa go leka go timeletša molato wa polao kgatlhanong le setsebi sa forensic mokapotene Lawrence Mogotlwe. Molato o moswa o amanywa le molato wa ngwaga 2016 wa polao mo Mogotlwe go latofatšwa gore o lekile go hlakahlakanya bohlatse bja go šitiša tshepedišo ya dinyakišišo. Nakong ya ge a tšwelela pele ga kgorotsheko lehono moemedi wa gagwe Emily Vivius o kgonne go dira kgopelo ya go šitišwa ga peile go fihla ka Labone. Se ke go mo dumelela go dira kgopelo ya beile go lebeletše ditatofatšo tša tlaleletšo. Mogotlwe o lebaganwe ke ditatofatšo di etša go šitiša toka go phetagala go swara dikolo tšeo di sego molaong le go leka go timeletša molato wa polao ya go amanywa le go bolawa ga radiengineer wa ka Vereeniging Amand Swart ka ngwaga wa 2024. Botšhotšhisi bo latofatša Mogotlwe ka gore o paletšwe ke go tswalanya bohlatse bja sethunya seo se bolailwego Swart le melato ye mengwe ya bosenyi bjo šoro go balwa go ye 30 go balwa molato wa kgalala ya mmino DJ Sambodi le maiteko a polao ya rakgwebo wa ditekisi Josi Banyoni. The state, before proceeding with the bail application, wishes to add one count, that is count 3, which was not there previously, and it is coupled with an alternative. This count is an accessory after the effect to murder, and the alternative is also the defeating or obstructing the administration stroke course of justice. Mokapotene wa maphodisa o hlole a tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Pretoria ka ditatofatšo tša go šitiša toka go phetagala go swara dikolo tšeo di sego molaong le go leka go timeletša molato. Molato wa gagwe o šutišeditšwe go ya letšatšing la Labone morago ga gore botšhotšhisi bo tlaletše molato o mongwe godimo ga yeo e lego gona. The second charge emanates from a different case which happened in 2018, where the accused allegedly did the same thing he did with relation to count number 1, where he produced results which he knew that he would not stand in court. Godimo ga molato o moswa baemedi ba semolao ba Mogotlwe ba dirile kgopelo ya go šutiša kgopelo ya peila go sekaseka dipharamolato tše mpša. I was surprised with the added charge in count 3. I have not consulted with the applicant on the matter regarding count 3 and its alternative charge, and I can indicate to the court that I intend to proceed by way of affidavit. Mogotlwe o tateditšwe la mathomo ka komisheneng ya Matlanka mo ditatofatšo tša go fetlafetlekana la bohlatse molatong wa polao ya Amand Swart ka ngwaga wa 2024 di tšweleditšwego. O ganne a sa metše mare ditatofatšo tšeo le go tlaleletša gore seo se ka ba se hlotšwe ke go thelela ga mongwalo. Le ge go le bjalo banyakišiši ba komishene ya Matlanka ba ile ba mo swara ka moragonyana. O tla tšwela pele go dula ntlo le swiswi le go dira kgopelo ya gagwe ya peile ka la 4 yona kgweding ye. Good. Matter then remanded for the bail application coming Thursday. Lekala leo le ikgethilego la dinyakišišo ba SIU le re sekhwama sa thušo ya mašeleng a baithuti sa mmušo wa province ya Free State se palotše ke go thekga baithuti ka mašeleng. Dinyakišišo tšeo di saenetšego ke mopresidente Cyril Ramaphosa ka ngwaga wa 2023 morago gore molekodi-pharephare wa dipuka tša matlotlo a lemoše gore mašeleng ao a bego a diretše go thekga badudi ka go ba hlahlelela ka tsebo le bokgoni a ile a šomišwa gampe. Lekala le re le kgausu le go rweša bao ba nalago le seabe maikarabelo le gore go butšwe melato ya bosenyi kgatlhanong nabo. seo se bego se swanetše go phagamiša baswa ka profenseng ya Free State bjale se utolotše e le tshepedišompe yeo batlhankedi ba bego ba e dira mengwaga e mentši. Lekala leo le ikgethilego la dinyakišišo le nyakišišitše ka botlalo ka kantorong ya tonakgolo ba hwetša sekhwama sa ditšhelete tša dithuto se se hlametšego go thuša baithuti bao ba tšwago malapeng a dikobo di magetleng gore se be se laolwa ke motho a le noši. Sekhwama se hlomilwe ka 2009 ka maikemišo tša go thuša baithuti ba ba ithutelago dithuto tša bongaka, boengineer le technology. One official awarded bursary to relative without following due process. An official did not submit a bursary application for his studies, which commenced in 2017, but ended up receiving funding. This has resulted in a regular expenditure of over 8.3 million. Dinyakišo di be di lebeletše kudu pego ya sekhwama sa thušo ya mašeleng a ngwaga wa 2017-2018 yeo e tšweleditšego taolompe le tšhomišompe ya mašeleng. Le bahu ga saka ba šala ka ge le moithuti wa tlhokofetšego a ile a lefela mašeleng ka University of Free State. Since the student had died before the completion of his studies,
the fund could not be uncovered, especially since the proclamation did not cover the NSFAS period. The parent also lacked the means to pay back the money that was deposited into the student's account. ga bjalo lekala le re le kgone go buša mašeneng a go balla go dimilione tše tshela gomme ba kgone go dira dikgopelo tša 37 tša kgato ya kgalemo. SIU tracked down and recovered 6.3 million from 7 universities. go sa le bjale tonakgolo ya Free State o re batlhankedi bao ba amegago ba letotšwe ke magato a kgalemo. Gomele hono go botšiwa rene a letšatši re rile lekala leo le ikemego la go dira nyakišišo ba SIU le utulotše gore ke fela mašeleng a go lekana milione fegolana seswai godimo ga dimilione tše seswai fegolana 3 a sekhwama sa thušo ya mašeleng a baithuti ka kantorong ya tonakgolo ya Free State ao a šomišitšwego ka tshwanelo gomme re a botšiša gore na ke magato afe a ka tšewago go kgonthiša gore mašeleng ao a abetšwego baithuti a šomiša ka tshwanelo. Maikutlo a lena ka mokgwa wa WhatsApp ke ao. Ba molato ba tshwara. That's the only way ya go qeta bobodu. Nna ke re ba mašeleng a sekhwama sa baithuti ba ba nyakišišo gomme ba go legwa. Yeo yona e tloa e le molaleng gore ge e le mašeleng a we a se a sepela ka mokgwa wa tshwanelo. Go na le ba bangwe a ikhutše ka mašeleng a we. Re sa le amogela thobela maphodisa Western Cape a kgonthišitše gore batho ba bararo ba hlokofetše nakong ya dikgohlano ka Mossel Bay mo mafelong a beke dikgaruru tšeo di thomile ka šušumeleng ya Asla ka Kwanonxaba mo badudi ba go ballago magologolo ba dinaga dišele ba tlogetšego ba sena magae ga bjale ba go ballago ba magolo 4 ba bona ba filwe bodulo bja nakwana mafelong ao a ka se bolelwego ka toropong yeo mekutwana ya go feta 50 e sentšwe nakong ya dikgaruru tšeo. Motswadi yo a lego mahlokong o tsomana le dikarabo. Ntlhamolo Sambo wa mengwaga ya 16 go tšwa ka Giyani provinceng ya Limpopo o tlhabile go fihlela a neela moya mesong ya Sontaga. Mmago o rolomile tsebe ba gore ba gagwe ka ga tiragalo ye. When I wake up, I open the door, then that boy who was sleeping with my child and the other girl just told me that my child died. I say, yeah. They say my child died. They talk again. Because I asked what happened. They say my son died. I said, how? He said, come and see. Megwanto e thomile ka la botlhano nakong ya ge sehlopha sa badudi se nepile dikarolo tša šušumela ya Esla Park. Bontši bja mekhukhu bo fišitše fao magologolo a gapeleditšwego go tšhaba magaeng a bona. Mokomišenare wa maphodisa ka Western Cape General Thembisi Lepatekile o etetše lefelong le o re dinyakišišo di sa tsene fase go hlatha seo se bakilego mahu a mararo o bošitše a gatelela gore lehu la Sambo ga le amantšwe le dikgaruru tša kgatlhanong le bafaladi. They fear that they might be associated with the people from Mozambique because they're speaking the same language. So I'm not sure on that at that point. But it is a concern because we should tolerate one another. People should understand and try to live with one another and be able to talk things out. If this is the case, what the station commander is saying, and they just fear, I don't know how many of the Tsongas people, because this place called Giyani, this area. Batlhankedi ba molao ba rometše go bea seemo leihlo. Maphodisa a golegile batho ba bahlano ka go amantšhwa le dikgaruru phatlalatša le go hwetšwa ba swere thuto ye utswitšego ka ge dinyakišišo di sa tsene fase. Go le bjalo batlhankedi ba kantoro ya motseta go tšwa ka Mozambique ba gare ba thuša ka matsapa a go thuša mafelong a o amegilego mo lebakeng le magologolo a gakanegong ka ge batlhankedi ba šogana le go iša matswalo a badudi fase. Go sa le bjalo mokomišenare wa maphodisa o re moholo le tsogana le lengwe ba goditše mokhukhung fao mongwe wa gona a bego a sego. They were found in a shack, the empty shack that the owner wasn't there. And the owner of the shack accosted them inside the shack. And then the deceased ran away. They were there to take some goods for themselves. And then there are these 15-year-old then hid himself under the bed in the shack. And the owner was chasing this one. And then which apparently accosted him and then he was dead. Which we were looking for him was murder. That's murder.
Santaco ka Western Cape ipileditše gore go beiwa matswalofase le go sola ka bogale mothuntšo o fetilego ka maphelo a batho ba bane ka renkeng ya ditekisi ya Hazelden ka Cape Town e rile ge e ka se ukangwe ka ga seo se hlohleleditšego dipolao tšeo bao ba na le go le maikarabelo ba swanela ke go swarwa gomme ba lebagane le letsogo la molao batho ba bangwe ba babedi ba gobetše gomme ba bookelong go kwagetše medimo ya dithunya ka renkeng ya ditekisi ya Hazelden mesong ya lehono renki yeo e nyane yeo gape le go gauso le lefelo la bobapalelo la bana gape e le legae leo le bapetšego le dintlo tše mmalwa yo mongwe wa bao ba thuntšitšego le go bolawa ke mongwe wa tekisi maloko a setšhaba ao a bego a sa nyake go bonagala ba re mehuta e bjalo ya dikgaruru ka tikologong ye e thomile ngwagola ba re ba sa garogile matswalo morago ga gore batho ba mmalwa ba thuntšwe le gore yo mongwe wa bona a hlokofale lefelong la tiragalo. What we want is peace, and we also want to say to anyone, it is better for us to sit down and discuss and say how can we better the taxi industry. Remember, it is for everyone to use it. Now, we can't have people who will be scared to go to the taxi industry because they don't know whether tomorrow or today they might not be able to arrive at home because of these shootings. But we're appealing to them to say, let us sit down and see a better solution other than taking people's life. Baotledi ba dinamelwa tša diesel ba tla hwetša kimollo ge go dirwa diphetogo tša theko ya makhura bošegogare bja lehono mo theko ya diesel e tla fokotšwago ka diranta tše 3 le disente tše 25 go ya go diranta tše 2 le disente tše 62 go ya le ka mohuta wa makhura. Theko ya petrol e tla oketšwa ka ranta e 1 le disente tše 43 litere le go le bjalo ditsebi tša ekonomi dire di tla morago tša go oketšwa ga theko ya makhura ge sa le kgweding ya moranang ge šita le go oketšwa ga ditheko tše dingwe di hlotše ke ntwa yeo e tšwelago pele ka Middle East. Continue to see prices moving in the direction that they've generally been moving in. We're going to get to a point where commuters and consumers can no longer afford to transport themselves. We've already seen many a commuter struggling to afford transportation costs. In fact, many a commuter has gotten into the cycle where they work to earn money. The money they earn goes to fuel to fund them going back to work. Now, that's a vicious cycle for a consumer to be stuck in. And the moment they cannot afford to participate in that loop, we're going to start seeing either organizations allowing people to work from home or, to an extent, organizations laying people off because they can no longer afford their workforce. Re sa le amogela bjale re boneng ka boripana gore mebraka di share hlole eme bjang ge SE tswalela pijana ka iri ya bohlano. Randa e šomile gabotse ge ba petšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiane ya theko ya dishere ka kakaretšo tše SE e šomile gabotse seo ka ge mopresidente wa US Donald Trump a tsebišitše gore go ka ba le kwane ye nngwe gape ya go katološa dipoledišano tša khutšo le go bula tsela ya lewatle ya Strait of Hormuz. Theko ya dirafia e šomile gabotse ntle fela le ya oli e tala ka ge theko yeo e sa emetsi go $4 tše 94 barele. Sehlopha sa Afrika Borwa seo se tla go kopana le sa Mexico ka toropong ya Mexico pula madibogong ya dipapadi tša mogopo wa lefase mo matšatšing a senyane ya go latela. Sena le nako yeo e lekanego go tlwaela seemo le go ikhutša leetong le letelele la sefofane seo ke go ya le ka Trot Moloto yeo e bego e le mothuša mohlahli dipapading tša mogopo wa lefase ka Korea le ka Japan ka ngwaga wa 2002. Sehlopha seo se ile ka Mexico ka mošupologo morago ga gore morago ga go tloga ga sona go šutišwe ka mabaka a mangwalo a boeti gomme ba fihlile ka nageng ya Mexico mathapameng a lehono ba tla thulana le Jamaica papading ya mafelelo ya boitukišetšo ka Labohlano. Bafana ba boela dipapading tša sebjana sa lefase morago ga go palelwa makga a mararo ke la mathomo. Bafana ba kgona go qualifya la mathomo ge sa le ka ngwaga wa 2002. Afrika Borwa e ralokile gabotse dipapading tša sebjana sa lefase ka 2002 mo ba kgonnego go nwesha dipapading tša bona ka moka. Moloto
e be e le mothuša mohlahli ka 2002 gomme o re Bafana Bafana ba na le bokgoni bja go ka raloka gabotse mo tournamenteng eo e tlago. We are there as South Africa, we have qualified, which is very, very important. And from that qualification, we'll then look at our group. I mean, the likes of Mexico, we have played against them in the past. Morago ga gore leeto la bona le bušetšwe morago ka letšatši le le tee, Bafana Bafana ba swanetše go lebana le dilo tše dintši ka ge Mexico goba North America e le kgole gomme dinako tša bona ga di swane le tša Afrika Borwa. I think, yes, is there. That disturbance is not dealing with the young boys. These boys on their own, with their clubs, they've acquired enough experience. And they're looking forward to perform to such that they go and represent South Africa. Bafana Bafana ba fentšela mathomo dipapading tša sebjana sa lefase morago ga gore ba fenye Slovenia ka 0-1, ba feditše legato la di-group stage ka dintlha tše 4 gomme ge ba ka bušeletša seo ba ka kgona go fetela legatong leo le latelago. I think by the time we start the competition, we'll definitely be at our peak. We don't have to feel pity. They are not small boys. Moloto o re ba raloki ba swanetše go ba ngatana e tee gore sehlopha sa Bafana Bafana se tšwelele. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC, Johannesburg. Ba gešo ditaba tša rena di felela mo go pela gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjalo ka Facebook, X, gešita le YouTube fa o le ka bogela go dikgatišo tša rena. Nomoro ya rena ya WhatsApp fa o le ka gata go tema le gona. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tlalefa tšona ka seripagare go tšwa go area bo seswai mo go SABC 2 le go SABC le gae go sasa. Ga bjale kgaetšedi Mashibe Ganyago ke yo o latela ka kakanyo ya maemo a boso gabotse. Mogadi wa SABC 2 ke rata go dumetša le go amogela bošegong ba letšatši la lehono a ke re lebeleleng tša maemo boso gore tšona di tlabe di re tshwaretseng bogareng ba naga go tlabe go ntše go pipile maru ga re lebelela gona godimo go la Mpumalanga le gona go tlabe go ntše go ne le memoya go tlabe go ntše go ne le phuthola moya o tseneletseng gona go la Eastern Cape ga re tšwela pele jwale le tšona re lebelela gona go la Eastern Cape go tlabe go na le dipula tša maatla tše di tlabe di naka memoya ebile di ne le magadimo le tshenyo a ke re tlhokomeleng ka dikarolong tšeo tša naga bogareng ba naga go tlabe le msarasarane ka diperesente tše 30 ga re tšwela pele jwale le tšona go sasa ba kakanya boso ba re lemoša gore go tlabe go ntše go ne le lephothola moya wa go tonya ka mabopong a lewatle go tsenela gona go ya Eastern Cape le theogela fatshe go la Cape Town a ke re tlhokomele mo dipula tšela ra di bona di santšane di le gona ge re lebelela gape go tlabe go ntše go tloba le letlhwa gape dikarolong tšeo tša naga gona go la Eastern Cape le Cape Town ra re ke re tlhokomeleng dikarolong tšeo tša naga ge re tšwela pele jwale le tšona re lebelela gona go sasa go la Gauteng ge re lebelela jwale go tla ruthela re lebelela Pretoria ka tša 20 Johannesburg ka tša 20 re lebelela Vereeniging ba tla itemogela go tonya ge re ya gona go la Limpopo go la go sasa go lebelela ga le gona go tlabe go ntše go ruthetše dikarolong tše dintšhi tša naga ge re lebelela gona Bakersford lebelela gona o leng ga Sekhukhune Diphagane le gona ga Phatla le ga Mashabela Mokopane le ga Mashashane Polokwane Mosina ka tša 26 Mpumalanga go sasa re tšwela pele jwale le tšona le gona go tla itemogela gore go tla ruthela Sekhukhune go tla ruthela ka tša 20 senyane re lebelela gona go la Mashishing go tla tonya Carolina le gona go tla tonya ka miso go tharo go ya go 20 go tšwela go KwaZulu-Natal go la go sasa ge re lebelela jwale le gona go tla itemogela go ruthela Richards Bay le Ulundi ka tša 24 re lebelela Pietermaritzburg ka tša 22 go Eastern Cape jwale re be re bone dipula tša maatla go tla bona go ntše go tonya ebile go ne le dipula ba gareng managa ka moka re lebelela gona Maletswai le gona Ncuba go tlabe ba itemogetše dipula di tlabe di theogile ka 13 go Western Cape go la go sasa dipula tšela le bona ba tla itemogela tšona re ya di bona di sa le gona re lebelela Beaufort West go tlabe go theogile ka
ka tše lesome nne re lebelela le gona re festale go tla be go tonya ga re tšwela pele jwale le tšona ge re gona Northern Cape le gona ba tla itemogela gore dikgogong di tla tonya re lebelela gona Kurumale le Kimberley ka tše masomepedipedi le Calvinia le gona go tla ruthela Free State go lebelela jwale go Sasa le gona ba tla itemogela gore go tla ruthela eupša go tla ba le mo go tla be go tonya gona Frankfurt a lebelela le gona Wepener go tla be go ne le Mesarasarane eupša go tla be go ntše go ruthetse ge re feleletša jwale go la North West go Sasa le gona go tla be go ntše go ruthetse Mahikeng ba tla itemogela letšatši Taung le gona go tla ba le Mesarasarane eupša go tla be go ntše go ruthetse mogedi wa SABC2 ke lebogile nako ya lena go tšwa go setlogolo sa kganyago ke re ga e be boroko